berada kali ya. Jam 2. Murid deh, betok rasa ateng hes. Liar kena ati gue lain. Mending kau ngeskin deh. Tapi tanggung ateng hes. Kuning lagi burit. Aduh, mending awak panjang heula ya. Supaya segoreng lah. Iya. Iya, aku udah makan kok. Ya, jangan lupa ya. Woi sia, fokus hati itu kemana apa? Naon sih bang? Ganggu bae. Orang mah gawe dengar kos kieu aja pemuda lanus mah madesu masa depan suram. Lah sarua jeung lu ngomong ge. Nempelan bae. Dusun komandan ya. Ngomong. Mending bisa jamin kopi. Ulah ngaliat terletak kena hulu ya. Mana tuh kopinya ka dia yang sedukeun? Lamun aya mah aing moal nita sia. Kumaha sih ya bang? Hayang ngopi ongko. Heuli ka warung. Atau mana dia duitnya bang? Astagfirullahaladzim, pada dasar palong. Pakai duit sia, tutugen saya koy. Pecat saya koy jadi anak buah aing. Oh, Tak gitu, begitu. apa sih lah? Ay nung dia ya. Oh, Lo poho. Ano kanta? Ano likat. Nyaw mo dun siya. Kawagaing. Bang nih kopinya. kos kieu ya, karak kieu anak buah aing. Best of the best. Bang, ngopinya di kebun bayu. Kalian refreshing. Refreshing sih ke kebon. Orang mah refreshing ke pantai, ke gunung, ke kebon. Ngai lo barengit. Kumaha sih sia mah? Ayo bang. Melempang bae dusun. Tanya apa suku? Aram jada doang. Eleng gua kopi mah. Udang lu masak panas. Bang, mau boleh? Ini ge. Nah, sia gede amat. Cuma dirinya, aing kan gedang heula yo. Jelas dong. Coba bang boleh kan ge? Coba cek. Naon? Ini dong teh kotok coba bang boleh tuh ke. Bau nu menang teh kotok kan. Yang bawa nama dong teh kotok bang. Dibawakan kotok ngising di dia. Oh nyanyi mah dong teh kotok. Tapi nggak ragu bang. Coba kecil tuh Oh jadi mah teh kotok. Cepel bang. kira aku. Coba kelasan. Nah, kanjek aing yang bener bang teh kotok. Bener ieu mah teh kotok. Paham. Ya. Tuh, nya bau, nya
Siap boy, kapahang deh. Kotok, untung ko ang to kadiukan. Oh nya Ed nya, untuk kadiukan. Huh?